Yogiswara diastun sampun kekalungin antuk bangken maka gitu yang makasih sakemawon jeg setat meneng punika angan mono brata yang nengkang kapit mengangten jeside mabaos itu yang makasih erian tukan itu pakeh ngelar ingin puni keberatan itu nih sani muaste mone berate diastun barata ya diastun punika kegode meh-mehan kekalungin antuk bangken lipi yang itu dan bakareng tingkah wiku jepur sidel bareng yang tapu baratan ideni setatu itu pageh ngelarang mone berata dipulikeun wari kasih yang titiang mekhagiling itu sampari keset duaning sampun ketakening turmaning kagode antuk ngalungin bangken lelipi dan si jemawas anak lingsir punika araris mewali budal itu sampari keset saget prabdi rawo kereng astina pura sang pari kesit dan cerita yang titiang pumargin ideni kalaning muali mereka kejagat astina dormaning memang kena reke sampun apa itu kekisip jagat astina wenten putera sang pandita
mangkena turuning ayang titiang yang punike puterani yang makarsi samiti punike sanjagia turuning ayang titiang sang sereng Begawan samiti boyo jawenten tios wanta idu sang serengi para itu sakti peratnya Mokhadi desang serengi beh Ratu Agung Yakti kalintang paratnya sakti tanpa inganan itu kesuarga sang serengi Yakti ke bawah paranyan pisan riantukan sekalenik sekale Yakti kumargin ideni duaning persidean tu kita melaku lunge mereka ke suarga lokal maka sami kawisisani desang serengi bangyang dari kiring jagat Yakti dan situ ane presiden nyamin pada maka sami muni kekuasaan tu itu gano sami Ratu Agung Yakti kalintang mawi sisu kadilinggih itu sang serengi dua nengien baosan wateking surap sareni wateking ngersing langit persitu Yakti kekasurangan itu noli kalaning idlunge mereka ke suarga loka arares kecunuk kerkiangan itu rengana benasa cerita ninggian punika itu sang seresmi
nemangkin kacunduk sareng ide sane kasinanggah nabi antuk ide sang Prabu Parikesit Bagawan krepo boyo enten tio sani pina kenabian itu sang Prabu Parikesit wantah jede pekawan kerbu wadengeran itu uet sangkane kebaos sani mau sanwantah disangkaning mukhadide sang Parikesit penyulduk dipurike mangun yang nguni pemargin ide sang Parikesit punika raris kebaosan kaun ingin antuk ide sang Sregi oleh mekadide pekawan kerebut dosang Sregi dados triki ngendapela udah dewa sang Sregi sane sampun ketah mawi sesu tangane dewa nih sudah dengudiang bini dewu yen rasu yang bapu benyul ngenah pelah cuy dewu